بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كان إمام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وماكي ɓaawo ɓanginande en o subuha yimɓe sirku ɓen wi'ugol ko wiyete sirku ko rewgol sanam. kamɓe noon ɓe ala rewde sanam. O wi haray ka jittugol on jiɓayeɗon landomo ko onnoni ma'ana rewgol sanam. si tawi on yaa o andi wonde wonɓe rewde sanamu ɓen ɓe hoolanoki ma ɓe hoolaki wonde ɗen leɗɗe ma kaaƴe ko kanje woni tagude, kanje woni arsukude, kanje woni fewjude fiyake on, tippude e dalilaji arɗi ɗin ka qur'an. ɓaawo ɗum si tawi o inni sirku on ko on fanditiɗo leggal ma hayre ma maadi ma gaburu, tawa himo toro ɗum ɗon, himo ɓattora e ɗum ɗon sadakaji ma fodareji, himo hirsana ɗum ɗon. so inni ko ɗum woni tawde himo hooli ɗum ɗon ɓannaymo ka Allah pottinay e makko bone sabu barki muɗum on, ara yeetomo ko ɗum ɗo woni golle mon ɗe wonɗon wadde ɗen e kaaje ɗe wonɗon yahude ɗen barkinoron e maadiji ɗin, mahaɗi ɗin e gaburuji ɗin e ko nandi hen. aray o andini ɗum ɗon ko qirritagol makko, golle ɗe woni golle ɗe ɗen ɗum woni sirku o, rewgol sanamo kon ɗo woni ko ɗaɓɓa kon. himo wi'ane kadi ka wi'uɗa ɗon wonde sirku ko rewgol sanamu, hara fandare ma nde wonde sirku ko hertorɗum rewgol sanamu tun, ko hina rewgol sanamu wona sirku. tuuginorgol e yongitagol e hoolorgol e dow moƴƴuɓe ɓen e toragol ɓe naata e sirku on. si tawi ko ɗum ɗo woni faamu makko on e ko wiyete sirku, nde wonno naam ko ɗum woni faamu yimɓe buy e ko wiyete sirku, haray fa hada yarudduhu ma dakara allahu fi kitabe. no fenni ɗum ɗo ko allahu janti gon e nder deftere makko nden, immorde e keferankaku ɓen yowitiɓe e malaika ɓen, ɓe yowiti kadi e isa, ɓe yowiti e moƴƴuɓe ɓe, tawi hino jonnutude ɓe yoga e haqqeji allahu tabaraka wa ta'ala. allah noddiɓe wonde ko ɓe heferɓe. o maaki kanko imamu on wa sirrul, gundo masala on ɗo bimana ko laaɓi kon, ko ɗaɓɓa kon e masala on, masala o ɗo sirku. fa in qala, si tawi annahu iza qala, si o wi'i kanko neɗɗo wonɗo wadde sirku on, o wi'i wonde ana la usriku billah, min mi ala ɗimmutude Allah, mi ala wadde sirku, mi ala sirkande Allah. wono ɓe wowiri yimugol ko gimol maɓɓe no wigol ɓe ala sirkude, kamɓe wonaɓe yimɓe sirku. haray fa qul wi'anmo wama shirku billahi, ko ɗo woni sirru on tigi tigi, ko andugol kono wiyete sirku. so inni o ala sirkande Allah, haray landimo wama shirku billahi, ko honɗum wiyete sirkangol Allah, ko honɗum tigi tigi woni sirkangol Allah. fassir haali, fensitanan ɗum, ɓanginanan ɗum ha laaɓa. ko heewi kon a tawa yo anda, a taway o
o anda wannon anduɗo sirku boy fof no andi sirku no harmi fof no andi sirku no boni kono andugol ko honɗum woni sirku ko ɗum woni sirrul masala on ko ɗum woni tig probléme on o wi'i ɓaawɗum fa in qala si o wi'i huwa ko woni sirku ibadatul asnami ko rewgol sanamuji ɗin ayle ko ɗum o wiyayma fa qul wi'u wa ma ma'na ibadatil asnam ko honɗum landomo ɗum kadi annon ko heewi kon sa inni yo fensitane sirku o fensitantama sirku ɓay o anda ko yettoma ko wiyete sirku ko rewgol sanam haray egguɗon kadi yaha ɓay o daraki ka ɓaawo an kadi egguɗon yaha yeeso landomo ko honɗum wiyete rewgol sanamo fassir haali ko ɗum won ton fensitanan ɗum laɓɓinanan ɗum fa in qala si o inni ana la abudu illa Allah min mi ala rewde si wona Allah a andi alandike mo on nun o inni ko wiyete sirku ko on ɗum ko rewgol sanam a inni hon ɗum yo fensitane ko woni rewgol sanam o fensiti kon ɗum o hikkiɗo wiwgol ko wonde o ala rewde sina Allah o ala rew mana ko landiɗamo yo fensutu kon o fensitali kon ɗum haɗi o fensita ko ɓay o anda ko woni haqiqa rewgol sanam siɗon andi ta en jangi hadise ka nelaɗo sallah sallam maki fi qabru maɓɓe on allahumma la taji al qabri wathanan yu'badu nelaɗo inni allah mi torkema ta waɗu qabru an on sanamuru rewetendu edan ko ɗum waɗi o anda ko honno wiyete rewgol sanam si tawi mo yeehi waɗi ka qabru nelaɗo sallah sallam ko tawata koko Allah jonnitete o naɓi ɗum ka qabru nelaɗo haray o jogitike qabru maɓɓe on sanamuru haray wonɗo yahude waɗa ɗum ɗon e qabru goɗɗo o inni kanko ko wiyete sirku ko rewgol sanamo kanko o ala rewde sanamo o ala rewde si wona Allah haray ono andi ko wiyete rewgol sanamo o anda ko wiyete rewgol sanamo muskila on ko muskila faamugol ɗo woni muskila on fodde noon ɗum heɓaki haray no wawi wasi tawi goɗɗo yeehi jasugol daymo ma jasugol kanŋe o sendidira hakkude kanŋe e kaaƴe boɗeje gasa o mooɓa kaaƴe boɗeje tun o rondo o ara oyna heeɓi kanŋe kono ko on to andoto wona kanŋe ko tuma o yehi ka siyake ɓen kamɓe ɓe jogii jankoy ko ɓe tappirta ɗum ma ko ɓe daarirta si ɓe tappu wono ɓe gerdi kamɓe ɓe memay tum ɓe andan ɗona kanŋe ni wan noon kamɓe ɓe mari gandal mum tan haray ko ɗum waɗi kala wonɗo janngude yo eɓɓindano ko wiyete kon faamugol fama li haulai l qawmi la yakaduna yafqahuna haditha ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذن قدوني فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل وئدون كدي ما معنى عبادة الله وحده كن ويته رewgol Allah tun kon woni haqiqa ɗum ko wiyete kon ibada boy sa landike ɗum kon wiyete dewal kon won tigi innayma
o janto geɓal ma geɓe seeɗaje e geɓe dewal o inna ko juulugol amma o inna ko juulugol ma o inna ko horugol ma o inna ko ma ko hajjugol ko ɗum ɗon woni dewal laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib bal no woodi ko atti julde no woodi ko atti ko iwde nelaaɗo nela e farlede julde nen duuɓi jelu waɗi duuɓi 10 hari dewal ala hakkunde nelaaɗo nelede e farlede julde nden iwde nelaaɗo nela heɓude korka fardede ko duuɓi jilu ko fawi duuɓi 13 iwde nelaaɗo nela heɓude zakka fardede ko duuɓi jilu no yehi duuɓi 13 ko fawi iwde nelaaɗo nela heɓude hajju fardede ko duuɓi jilu no yehi e duuɓi 20 e ko fawi ko wannon ko hitande jelu fergu hajju farda hitande 7 fergu hajju farda hitande 7 fergu hajju farda iwde nelaaɗo nela heɓde hitande 7 fergu duuɓi jelu 13 makka 7 madina 7 tawi 13 ko jelu esan mo inni ko ɗum ɗo tu woni dewal harema andi ko wiyete dewal dawde goɗɗo no naata l'islam ko ɗum attorte wiyegol ko hooru ko ittu zakka ko ɗum attete wi'ugol ko wi'u la ilaha illallahu muhammadu rasulullah ko wowlugo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko wowlugol ngol tun ɗaɓɓa na wowlugol ngol tun ɗaɓɓa esan boyi anda ko wiyete ibada donc kadi ko muskila ko ɗum waɗi si buyno ƴettude ko wiyete kon ibada jonnita ɗum ko hina Allah tawi noon wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a muskila molnaɗo siɓɓe julɓe ko ɗum waɗi si jama on no rerɗina ko ɗum waɗi karama koɓɓe wi firgol qur'ana no hetti ha kono qur'ana ko boyi ata no welsindi miijo no wawi firde qur'ana kayre tum firande kayre tum famande en janggay ɗum en janggay ɗi muhtasarat en janggay ɗi mutunuji en janggay ɗi a wata janngude qur'ana tum tenti enen no wonde janngirde noon faama qur'an faama ñaawoje ɗen e détail wata wonde ka figuhu labudda heɓa deftere figuhu wotere ɗiɗi ha no falɗa motorde on Allah on heniri o ka tawhidi janga defte aqida janga defte hadis wa hakaza ko ɗum ɗon fof hawtidiranayma hendagol faamu qur'ana tigi tigijo on san haray kala jangowo wattana hillay ɗum hippagolle qur'ana tun inna firayde ko kayre goy woni ko faala ɗen kono mo soppay leggi jani wongi ka fita ka burure o yehi o inni o fertotako ko woni sera kon kanko ko ngi leggi jani ɗon tun o mari haaju taw so waway ngi liɓude hay so liɓi ngi taw si ɗum ɗon ɗum cay san haray ɗum ɗon no tawa e faljere nde jangoɓe buy wondi isan sa innanimo yo fensitane ko wiyete dewal Allah fassir haali ko gotel e piiji tati arata ɓaawo ɗum gotel e piiji tati amma o firane firo sellugo ngon ngo qur'ana ɗaɓɓi ngon ngo qur'ana firi ngon firo qur'ana ngon e firo nelaɗo ngon si tawi ko ngon o firi o tawayi ko wiyete kon dewal o ala waddi ɗum ma ɗum o fira ta wona firo mum sellugo ngo on sayi ko ya andinmo wona firo sellugo ngon ni ɓanginanamo firo sellugo ngo
ma o yeto ma o anda si tawi goɗɗo anda hunde o wawata nodditade wonde ko o jeeyaɗo e nden ɗon hunde ele o anda hunde nden ko ɗolle ɓuri welde fi e diini nde o firandema fiɗa bongo ko ɗum waɗi o maaki kanko imamu rahimahullah fa in fassaraha si tawi o firi ko wiyete kon ibada bima bayyanahu alqur'anu konko qur'ana ɓangini ko wiyete kon ibada fa huwa almatlubu haray ko ɗum woni ko ɗaɓɓa kon kono o taway hoore makko ɗon himo yani ko wan noon dewal sellungal ngal no riwodiri e sirku jon noon kanko himo yani e sirku wa in lam ya'rifuhu si tawi o anda ɗum o anda ko landiɗamo ɗon kon ko wiyete kon dewal fa kayfa yadda'i haray ko honno o nodditorta shay'an hunde wa huwa kanko la ya'rifu o anda nden hunde kawini ɗon o ala rewde ko hina Allah andi o nodditike wonde mo rewde Allah tun ka jon noon ayni yo ɓanginane ko honno wiyete dewal Allah tawi o anda ko honno o nodditorta hunde o andande wa in fassaraha dhalika si tawi o firiri ɗum ɗon bi gayri ma'nahu ko hina ma'na mum selluɗo on piiji jelu heɓi ke ka landiɗamo ɗon yo firane ko honno wiyete dewal piiji jelu heɓi ke ɗon piiji tati amma o ɓangina ko wiyete kon dewal ma'na mum selluɗo on ko ɗum woni ko ɗaɓɓa kono si tawi o ɓangini ɗum tawete honɗum tawete himo lundi ɗum ɗon ko waɗi noon ko ɗum waɗi si o inna himo wadde sirku ko ɓawi o lundike dewal ngal o ƴetti ko wiyete kon dewal ngal o jonniti tana Allah ma o yeetoma honɗum ma o inna mi anda ma ɗum honɗum ma o firira ɗum ko hina firo mum ngol sellungo ngol ko ɗum waɗi o inni wa in fassara dhalika dow gaade taw wa in fassaraha bima bayyanahu alqur'anu fa huwa almatlub woni jelu woni go'o wa in lam ya'rifuhu fa kayfa yadda'i shay'an wa huwa la ya'rifuhu woni jelu ɗiɗi wa in fassara dhalika bi gayri ma'nahu ay as-sahih on say bayyanta lahu ɓanginanamo noon al ayati ɗe ayeje al wadihati ɓanguɗe fi ma'na shirki e mana ko wiyete kon shirku e mana ko wiyete kon ashirku billah wa ibadatil awsan ɓanginanamo kadi ko honno wiyete rewgol sanamu allati ngor rewgol sanamu yaf'aluna nusahuji go yaf'alunahu ɗum no e defte goɗɗe go selli ken nusahuji ɗin no serti on ti koyo andu ma'ana konngol wongol ngol ka deftere mum alladhi yaf'aluna konko ɓe woni gollude ma yaf'alunahu konko ɓe woni gollude ɗum fi hadha zamani e nguɗo bi aynihi kañum tigi tigi shirku on tigi tigi ɓe woni wadde o maaki e nguɗo zamanu iwde ka o maaki e nguɗo zamanu heɓude ɗo waɗi duuɓi temeɗɗe heewɗi no zamanu ngolle pottitori pooɗori e zamanu annabaku ngu wo ko noon majjere nden sakitori ko noon majjere nden jaalori an noon fewndo ngun zamanu ton kadi ko fiika o wonno ton o woni wolude leydi makka ndi kono si tawi ɗum ɗo waɗama e leydi makka ndin leydi wahayu on leydi tawhidi leydi sunna haray leyɗe hedditiɗɗen itti e sikke si ɗum waɗama fewndo wano ɓen ɗon karamakoɓe haray zamanu iwtiray ngu ɓaawo ngun kan itti e sikke idan wa anna ibadatallahi o faamay ɗon kadi faamoto ɗon kadi wonde dewal Allah ngal rewgol Allah wahdahu allatu la sharika lahu o ala kafi diɗɗo hiya allati ko ɗum woni ɗum ko tawata yunkiruna hiɓe yeddude alayna e dow meɗen ko ɗum waɗi a nodday tawhidi tum ɓe jamme inde wahabiya madrasa e ko hina fi honɗum hiɗa inni gaburu rewetake gaburu hirsantake
waliyaɓe ɓen wonaɓe reweteɓe kamɓe Allah ɓe hawta geɓal a wi'ay ɗum ɗon tun ɓe yedda e hoorema ɓe inna ko wahhabiya ko madrasa koni ɓe inne kala inde talkuru wattake ndaaro yahetake ñalande daaretake e ko nandi hen ko ɗum ndaren no o yewtiri noon allati yunkiruna alayna konko ɓe kanina e hoore men ɓe añina e hoore men wayasihuna tawa hiɓe sonkude kama saha wono sonkirno ihwanuhum musidɓe maɓɓe ɓen ka shirku haythu qalu nokku ka ɓen wi'anno nelaɗo a ja'ala al alihata ilahan wahida a wiyay tun ko Allah tun terete ko Allah tun hoolorte ko Allah tun barkinorte ko Allah tun fodante kanko tun hirsante ɓe inna a ja'ala al alihata ilahan wahida onon ko woni wo ko Allah yahugo ka gaburu ko ɗum ɗo yahugol barki ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo ko nun sendiri ɗum ɗo e a ja'ala al alihata ilahan wahida ko gotum inna hadha ɓe inni wonde ɗum ɗo la shay'un ujabu o maaki kanko imamu on rahimahullah fa idha arafta si tawi a andi anna hadha alladhi wonde ngal ɗo gollal nde ɗo hunde mihil mushriku ko sirkoɓe ɓe woni innude fi zamanina hadha e fewno ngu zamanu meɗen al i'tiqad fandare maɓɓe ɗen e itiqad woɓɓe ko ɗum ɗo woni wiide attawassulu be ma'ana gaburuji ɗi ɓe woni yahude ka muɗum ɗin waliyaɓe ɓe woni yahude ɓe toroyoɓen ka gaburuji mum ko nun naɓi ɓe ton ko waɗi no woodi hoolare nde ɓe hooli wonan nde ɓe hooli e ɓen ɗon ɗum ɓe woni wiide itiqad mana ko hiɓe jogii finde ɓe jogii hoolare ka ɓerɗe maɓɓe wonde ɓen ɗon mo toroyike ɓe haaju makko ngun huntoto ɗon e ɗon ɗum ɓe woni wiide itiqad woɓɓe maɓɓe inna wasila ma tawassul ko ɓattorgol ko sirku ɓe woni wiide itiqad hina itiqad sahih mo karama ko ɓe aqida ɓe janti fi mum ɓen na ɗum woni ko fanda ɗo wa huwa shirku konko ɓe woni wiide itiqad huwa shirku ko ɗum woni on shirku alladhi on unzila fihi alqur'anu mo qur'ana jippina e muɗum haɗugol wa qatala haɓi rasulullah nelaɗo lon sallah sallam annasa yimɓe ɓen alayhi e dow muɗum annon nelaɗo ko haɓi yimɓe ɓen ko ha julde nden fof e korka kan e fodugol ngol e kirse ɗen e kulol ngol fof muɗum waɗane hombo allahu on tun e tañƴinorgol e jortorgol fof muɗum tawa ko allahu tun fewtinte e mum o wi si tawi a andi ɗum ɗo o wonde koko ɓe woni wiide ɗo itiqad ma koko ɓe woni wiide ɗo wasila ko on sirku tigi woni mo qur'ana jippi haɗugol wala taj'alu lillahi andada ɗen andi en janggiga kitabu tawhid goɗɗo arno wi nelaɗo sallah sallam ma sha allahu wa shi'ta ɓe tikki ɓe maki a ja'altani lillahi nidda ɓul ma sha allahu wahda tay goɗɗo no inni ma sha allahu wa shi'ta hunde ko angi Allah jaɓuɗon e yo en tawi jaka no tawa e ko nelaɗo ari haɓugol ɗum en jangi kadi ka goɗɗo ari inni qumu bina nastaghisu bi rasulillah ɓe maki honnum la yustaghasu bi innama yustaghas Allah iz tastaghisuna rabbakum ko Allah molorte ko Allah faabinorte ko Allah ɗaɓɓirte e ballal iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah idan nelaɗo no tawa e
nelal ngal ɓe nelida ngal ɗum ɗo fof ko yo moɓidira ne waɗane hombo allahu tabaraka wa taala ha ɓerɗe tagore nde wawa yowitade e allah jortoji maɓɓe ɗi wawa fewtude e allah kulol maɓɓe ngol fewta e allah tamaw maɓɓe on fewta e allah tabaraka wa taala ɗo no tawa e ko nelaɗo sallah sallam haaɓi fiyo ɗum wawu ñiɓude jon noon kamɓe ko ɗum ɓe woni wiide wasila ko ɗum ɓe woni wiide itiqad kona ɗum ko ɗum waɗani ƙaburu kuuru waɗani ƙaburu suudu goɗɗo surde suudu darne e hoore ƙaburu on ndu waɗane baafe kuuran waɗe e nder mayru yimɓe acca juulirde nden ara naata ɗon du'agol ko mbo ɓe woni torade ɗon ko mbo ɓe woni torade ka ɓe woni naatuɓe fofaade ɓe naata ɗon no hasika goɗɗo e maɓɓe naatida e paɗe ka juulirde kono suusa naatude e paɗe ka e ndu suudu ɗon ka himo sonka ka juulirde kono o sonkata ɗon o naata himo toƴƴini toƴƴinaare nde o toƴƴinotako ka nder julde eɗen sikka ɗum ko honɗum ko ibada halisa ko dewal laaɓungal posno qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un ko dewal laaɓungal posno singal jonnitama ko hina allah haray koko allah jeyi goɗɗo go jonnita zan oɗo tawhid ko ɗum waɗi si no wirnoɗen e nde yimɓe sirkuɓe en sago maɓɓe na e tawhidi meme ko wannoon si tawhidi memama payango yimɓe buy fusay ko ɗum waɗi yimɓe sirku e yimɓe tawhidi fottata ko ɗum wiɗen e nde cheikh fawsani hafisahullahu ɓe maaki si aqida sendi yimɓe langu fottintaɓe musidal yagal fottintaɓe leydi fottintaɓe kulel fottintaɓe abadan idan o maaki kanko e mamum si tawi a andi ɗum ɗo kan noon ko sarti ida arafta ko sarti ko si tawi a andi joni noon yimɓe sunna buy wonɓe wiide no janngude sunna buy taw sino andi ɗum kañum tigi sahi piiji buy no ukki e muɗum piiji buy no waɗi mudahana woɓɓe ko sunna ko tawhidi e sunna fodde no kasare ñande hewtitoy ka mum wowade ngo musidal mum e ko nandi hen e ko nandi kala ko ɓe woni wadde kon tawta ɓe waɗa woɓɓe waɗira ɗum e inde hikuma waɗa sirku waɗugol hikuma no e waɗugol sirku ɗum ko hikuma noon e waɗugol bidi'a no ɓuri bonde kaba'ir joni noon ko hikuma noon hikuma ko wallingol hunde kande hani wonde ɗon hikuma ko ɗum ɓeynata misal ko wiyete kon hikuma sa soodi ɗo joni miranji a soodi ɗo paanije hunde ɓooma hunde waɗade on mbaalo majje on sa ƴetti on mbaalo on a fawi e hoore nenewal ngal e hoore paaniwal mum ngal hay hibbuɗa ndiyan e hoore ɗon ɗan natata nder ko fi hon nun on mbaalo ngon no woni ɗon mohkam hingo waali kango feppodiri ɗon kapilasi maggo hay hibbuɗa to ndiyan ɗan nata nder sa waɗi ndiyan nder ton